The problem of evil, or say Bonnie how no. I was saying for now chia kwa pro assign abati beyond the asida ni kabia ebe mache di ampon yankopon. The whole of this quarter no addition any wusia no or say God's love and justice. Na kwasam ne say ye addition bebre. Na wachi mu no ye pese ni wo hwe ne etoso enson no. Na ne etoso enson no tifiasam no ye me de paye or say the problem of evil. And I said, Bonnie, how no? My boy for a crowd on the boy made this edition, pense more at the Abraham. Me and home brasses here. Because don't be some degree. Dear, I don't know me, I made him want to go person. And no man could ye, Max. Say, Jabby, no dear, or dear, do the other touchy, a question she said, but Bow, now you're on journey, sir. Because if this song there's no Jenny Papa, dears, and can my papa and a banana. Sana, yes, we are bravo, so no more be braces here. We will never know until it is revealed in the end to us. Obande share busia forward of no more muti any more moche in Yara. Yet Chiasun Kunam young a jink of Yesu Christ so Eddie Bre Munara. Yenim ye say, Senior Waboy who buy near that tin commono. Sarah Namon so wabum who buy Munimobusan for Modaso air tin and como. Cote Munas name Medican canon Yanko Pond don attentine and I de air bro now chimuno. Additional the pie or say the problem of evil and I say Bonnie how. Minkuti you free church crop. Brasisia and fa emun pense mon fanto amso.
Yada church kwafo ase enwuma omudi adi edition yanimu ama ya ansa na meyi maboafo no ade akyerem no ma memfa asede mu odin pa emfama 3ABN Ghana TV ena Hope TV Ghana sadwuma ko mienu yi eya nkwankwa adwuma wafa TV adwuma ade ato mo so de omo ya ne se onyankopon asem ena omo bo dawuro ade ko wiase afa na anyara enam se etisa ne ntia ya na hu sikasem edin pa yie wonso wo mwa bia wonso betimi de aboa onyankopon asem atimi atre ene se obeyi kakra de aboa sa TV adwuma yi na omo nso matimi de amiami omo mfidie mu na matimi ama asempa no atre akowiase afana nyina enti so obehu a obehwe hwe mfoni nani obehu se won number de mfoni nani fa na fre obibaje wo so na fe kakra bi a betimi no fa boa sa TV adwuma ko yi na fe sa yeso nso nyankopon atimi ahyirawo ne ma memfa mani hwe afidie mu hase na fe menyi wo mo ba bo mi fanche mo na fi yenhwe yen addition so media mo sonfo Bismarck mensa ende yeho adom me wo openi Samuel ababio e kan ho wa hase so openi same ye mo akaba yo me da se enen so ye tonsa fro wa ba na fe me komani ma Rakinsford diabo amanso ena eti ehonom no Rakinsford ye mo akaba that's say to Safro waba na me call my sister Agnes Tete so eneto no sister age yamakaba that's say and so watimi aba na fe other hands na someone so neti eche no hano me that's say munyina ye to Safro mo matimi aba ene na ambrasim bia obiara to wanya me my other Kingsford empaye emaye abode nyina wa na metumfo ma dawasi biem na wotwi so ayo fe ayo pe wakro cry waboye ho ban wasa aton safre yin sie metra na ase na won kyerɛkyerɛ wasem yesro ho konkron no meme yente ase wo wasem mu yente wasem yase o ye hawo ni amani hunu mu yente wasem yase ne nsiesie yen yente yasem yase ne so ba yenya chefa wo ahini no koso hyira yesa akwa yeso na ma yente ase eni hunu mu ewo asem a wasisi ama yese yensua enei wadom sunti amen amen good yenhwe yenka abosem no atifi asem wose bone how no enka abosem no ye first Revelation chapter 21 verse 4 Revelation chapter 21 verse 4 obia wa ye krado bia betimi ama enka abosem na call and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Yenhwe sene wakana no Revelation chapter 21 verse 4. I say. Na obepe pa won aniwa ase nisuo nyina. Awo ni hobio. Na rewo ni osun ni ya biara ni hobio. Efise kanenyo manatwem. Amen. Amen. I think say ye komu no nka abosem we beba na fe ye de ahyira adusua. And so abusia for what's the problem of evil and I say bone how no kwasem ne say so hwe topic we are a problem pa fact topic na kasa no a problem in fact we hwe Christopher nyina ye problem ba ko pa ye wo e bone how ba bia bone free ba ye na bone ne nsunsan so ewo emaye in fact to da bia ya dwene ye yen kesere ne ye yen tanta ye ntimi nwene emmomu ensisu pise adena onyankopon yenim se nyankopon ye nanso bone agiwi ase afa fa se sa ohawe enye sabi school hawo nkoa anasa dusuamu hawo infa so deep se obi krampo timi gina so e ka se enunti onsom nyankopon
enti ye we binom a no kwasem ne se omo de omo se saa bone ba bi abone firi ba ye ne se ne bone ha wiase nanso ye wa adwene bi se Nyankopɔn bi ti ba bi a oye papa ni nti ene adwene mu ensisu nti no omo de kra de omo nsom Nyankopɔn na fe krampo omo ngi bibi adi omo na ye atheist no no kwasem se maboafo no ba beboa ye na ya hwe bone nankasa na hawo na wode abrɛ no ya hwe Nyankopɔn dwumadi a wodi fa saa de we ho ene ntiase a yebetimi anya afiri mu no nti yemfa adisua we mra na wie na at least yetimi anya ntiase kakra efa bone hawo wode aba ene ne nsunsuanso ene afiri so Nyankopɔn so dwumadi a wodi wo saa bone hawo eyimo enti no mekɔ manim na fe ya hwe yedisua no ne edi kampa o se ewurade enkosi da ben how long, oh Lord. Yebedi kan akinkan bibi kakra ewo Job chapter 30 verse 26. Job chapter 30 verse 26. Yepesi yehwe omonso no na sa abone hawi say na omonso na omonso omuhu no ewo oma abre enomo yenhwe Job chapter 30 verse 26. Yewia yahwe Jeremiah chapter 12 verse 1. Na fe yakasa Job 30:26 ni na mitwan adepa nso bone na aba na mani da hanso na yesum kabi aba amen amen na Job twan adepa na nso bone na aba na ni da hanso na nso yesum kabi na aba ono nso no bone bone hawo no bi great yanhwe Jeremiah nso eka asem bi ewo ha se Jeremiah 12 verse 1 asi o werade sameni wo bom kura ubedi bim ara nanso mene wo beka sahara adenti na abonifo kwansi wonye na nkonkonsafo nyina so hodwo won amen amen in fact Jeremiah de ye kasa ya bi no aka no adenti na in fact this is the exact statement that they be ayeka konkonsafo pa mudi wasasi su ase no enyengo wodwene ho awon ti ase enti Jeremiah so wo saa hawo no Job nso wo saa hawo yi enne yenso ye wo saa hawo yi etisen Nya Bismarck edase atifo so yedamase se brave ni biara munya bre na mutie ye se ye wura ene adisuan mu a se ye hwe ayina adisuan ni title se the problem of evil boni how no eso se boni na nkasa no how bi e wo ho because ntesa nka ye hu se boni e how no kra ni se na ye musia hu se how long oh Lord Ese ya nkasa nse mimi wotibia bi mu na so bia wotibia mu a enye ne de a ne obisa no ho an se ejapa how long inkosi that day that's right because ni awo mu no o titi o pese wo free mu na no na dusian ebe mi ati asese wo ene a wo ti wa obisa how long no a ye nyina obisa how long no adikafo no so efa mu saa eno na adusian se ye kai Job die no ye hu ni Job e kan no wo pe nyame anim bibi afi no open answer quick nenso no hwani mu saa ema nenso ye ka Bible die adanse pefese na Job onye obi a woye boni wotwe ne hu firi boni ho anka obi obisa nyame ho bibia no o se nka ne nsaka nenso ye duru ba bi kra mo no kra ebisa Nyankopon se inkosi da ben ena ye hwe Jeremia nso die na ye nua ba age ekenka ma ye na ono kra de o se obisa se die be ntina ona enkanyame echiri boni nanso omo edi boni ni nyina no omo ye bibia nso a ekoso nanso ye ne bia ye omo nso ye ne etene nso a omo de enkoso enti ni obebisa no anse enti adai edie be ntina nyame bia uchiri boni nanso adbonefo bibia omo ye seniema no oton a na wakodi adrodi abehase a eko hyehyew se dwa bi ne odie no odi adrodi abetache a eko hyehyew se ba bi ne ope no okope aduro bi de eba afi na amano eba ni ahwehwe bia no na ne nsa ka na enso nyame ayi nani ehwe won han enso nyame nso echiri boni enti saa niama we nyina na ekoso na adusia no saa de ye mfato se even David Kranso ekan bi abra na ono nso ewo ahohiehia mu ani ahokyere mu saa no na ode toto hu me yete asese yen kaise we mu nyina kra ekan bia Yesu Kristo nso ebisa ebisa abra na osen asenyu ya no so no ze no hwehwe sen kanaja ebeba abeginu afrimu ewum seni ya hyehye ato nanso ono nso ekan bi dia ene emi no mie no adofo no yenti asese
abra emoja da so di afrisani na ketrema eda abodue mu de oh how long no de ye be to akoso abisa kusise ankopon be yiniti o de emuaye no abra yo me da se fa se esame wa wai adisua no animo ade ache ye hu se enye ye nko a ena ye ka sa asemwe tetifo ni nyina nso eka oh how long we be ede kire onyankopon ye ntoaso na fe ye kuni na ye be draw conclusion on this enti ye ntoaso na ye nhwe wo se enima pii wo ho a yenim eda wo se enima pii wo ho a yenim yadi ka hwe Job a no nso complaini also no ordinary to high but still darkness and ever Jeremiah nso complaini say ha konkonsa we pa hwe ya o mo no store awaye hwe ya emu ayema say or say there are many things that we don't know say eno kre no ma bebre wo ho a minumi no yeni but eno no enchere se e wo se tree ni who said in o say trivialize yema bone no man Cambrofo ni trivialize. You trivialize boni anas. I say you ma boni munyedu. You ma munyedu evil no e koso no. You ma munyedu say oh tetefo no ebisi wo ebisi osi ye ndi. Ye fa ne sa dabi. Boni no esunsu aso ne de ye hunu no. E bibi a e very bad. Nanso twa no so ma ye hunu say enoma bi wo ho a ye nte ase. Na ye hunu de ntia eba ne saa nse so bi ko how bi anama ni hunu mu a tete no oman bi a me ko so mrebi obi ko ama ni hunu mu se bi aka abo obi na oda kwa mu a de ka say na God don't punish you obi yade a onyame say no obi kan je wa me yahu man kro na God don't punish you na God don't yes you krom kura to da bi a ye kan nyame na atua ne ka na so obi court bia bi mu a ye hunu de ntia of course ati bia no nyame nko aninim ya ka Job asem Job ye nim na bakosem se wo mu a bia obi a wonnim no Job eyobi a no de ne ho ato nyame so na so durumre bi no Job hwe ne ho ni bibia na japade ne ma ne yire eduru ba bi no ekura betoto no yare nti Job e ma no busa Awurade se aden se me de me ho ato so pa na me somo no kwarimu a aden na wosa sa ne me e ba me so eduru ba bi ne yire ka se on pokura no on kase God ne namfo no twetwe no so oboni ntia nanso yetumi hu se enoma bi wo ho a menumi no ye ntia ase saa so Job antia ase nti ema no busa Awurade se ye kan Job chapter 8 no verse 1 to 12 me pese ye be kan chapter 1 no 38 ye be kan verse 1 no ni 2 no okay na afi ya jumpo akọ Job 42 ho all right ni ahwe bibi wo ho okay all right you share Job chapter 38 1 and 2 no 1 and 2 Job 38 1 and 2 na Awurade free ahunu mu bua Job say why ne de obri afutu ani nsem a emu ni nimdie mu yi afi nyampunko 1 and 2 yanko chapter 42 verse 3 42 verse 3 why ne de oni nimdie na ohunu afutu ani enti na meka de menti ase anwanwa de a ensene me na minim me da se si ye hwe 38 no 1 and 2 ho na ye kan no a si ye kan the whole 38 no a ensem a Job no obusa onyame na mani hunu a okomu no his life circumstances to be no woman no eno na form an idea ada na masom nyankopon ada na da bia me wo wason dem ada na me ye wadwuma na sa wo hawe etimi ba me so because ye nya adwen mu ene ye asetre ewum de me sum nyame a saa so ne ye adwen saa mere ye wo me dwen nya me sum nyame a nisa me yare
mesum nyame a wose me di yie mesum nyame a bibia ye papa bia e wose ba me so nanso eto da bi abone no e ba ye so if you say wose ni ene honam eni moja na enya asie the air course no Job no onim what was behind the scenes. That's right. Antia or how na ba no so enti e ma no busa Awurade questions bebre na Nyankopon so oyo Nyankopon awodo enti obusa no question no Job obusa wose me bo ade na wo ho de ma ye nyina no na wo ho sanka wo twa wani ni wa hunu what is behind the scenes ka beti ne e koso no ase enti de adesua no de ma ye ne se Nyankopon ninsem no ba ye ho no how e ba ye so a we have to fall back on the truth of God. That's right. On the word of God eno kwa na betimi ama ye timi anya sa ankuranhye no atimi agina. That's right. Job nsem a obusa ye ni nyina no he was using his life circumstances. That's right. Se ko ba ne sa e bedurum rebi no wa hwe a ye nyame no kura ne yapono because me hwe ma sitirem ene se de me di me ho ato Nyankopon so so de test Jeremiah kai konkonsanfo ne omo a omo fa omo ento nyame so mu di ya ada na me a me de me ho ato Nyankopon so eno man ko yie ma me nanso o me yahunu no ma bi wo a yente ase na yente ase so kopem se Kristo no ara no obeba oba no bie ye ni a ye betin se o ha we ye komu de nti a ye komu amani hunu ye komu de nti a ye komu ti yemfa ye ho to Nyankopon na asem no so eno na be ma ye timi agina yie ama no wo yo me dase ahusiafo ye kusu ara ye hwe bone ehaw no bone ehaw nti ema de bia ye bisa Nyankopon se o Ewurade enkosi daban good news ne se nye enko na ye bisa Nyankopon sa Job bisaye Jeremiah obia in fact Yesu Kristo kurampo eduruba bia na o say meja adenti onu nso bisaye those kind of questions and adusua no ede amaye say ye bisa sa asem no because etoda bia ye nim enema pi enye nema pi ni enim because Job bisa asem bebre because na onim nema pi ba Nyankopon why nema bi ani so kire Job no afede o kenkan de kona ni mabonsa afede Job to nation no na afi esesa nti bia won so na wo bisa wo mi kasa wo bisa Nyankopon enkosi daben adenti na me fa we mu wonnim nema pi nti na wo bisa bompae na Nyankopon bie wani a ti se Job afi die o statement no ebe sesa yento aso emfiri babia yedi asi o se onyamsumni a ogichim the skeptical theist yanhwe eno nso ne ntiase ben no pese enya efa saa dusuan ya yesuan yi mu sister ge say why crowd now betumi aboayen ewo hase a onyamsumni a ogichim no eno no ne ntiase tisai Mr. Amidati, answer na because me person me kan Isaiah 55, 8 and 9. Okay. My question ano. Okay. O say na enya madwene ne mu adwene. Okay. Enya makwan ne makwan Awurade asem nie. Na said the osro krons ne asase no. Sara na makwan krons ne mo akwan. Na madwene nso sine mu adwene. Amen. Amen. Onyankopon na wakasa asem ya twerɛ. Onyankopon se ne ye dwene ya sa na medwene na medwene se enka dambo amana nka ho yato ni we ye nti ba onyame ondwene sa me kwase ebisong de se no ye ni papa de se nka ne ma papa ne ba na akwan enso so se ne ye susu no enya sa na ti se ne na eda ba bi odisi ye no na Job ye ni papa enso ha ne amane betu no adentia enti we ma na samis no ni wama de bi no ka se na we kra de ade Onyankopon mi hu se ne niam anetie eniam ankoye wo hwe Psalm 73 na ono susu dia bobo e kasa bebre eji nyame hu echinyi se adenti na eniam bebre ho ha etisisa na ene susu ama eti se onyamsum ni awogichim no yeji nyame di se oho de ensusu niam bi ho ha enko se na yekwese nyame na wabona de ompese ye beti niam bi asenti ana ma yegidie mum na enhihim ti ase ye mfa ho na ebesi bi anhyada mfa ho because onyame ko pese ye hu a enko be ma ye hu ba niam pese mi de toto hu ni se yemfa ni covid ba ye twam
na ka say bo ho ba ho nsa hye max enti say mo amon be ma wanya yare ni bi enso na hu say mo ane na mfema mo ko enso na ye gidi say oh yare oh na ye suru ba enti say for the first sense and be one and an interest in your and sometimes I have something to me for the new be a dream boom. And I know ya California day drum yana watch or be a video be so oh wafune cafetia and young coupon if you some few hours na I didn't buy. Say young passing young panny do bien to mention a woman say bonnet in so bad dear. But say omocasati and your minting a massa a journalist and by a beam my beside the tire bad dear, but when they different. Obi ntiminti ase say yampa say nyampa obi nim nyame adwene eno nkyere say na nyame ye no nti ase enim the psalmist dey ka say brade aden until o see okọ nyame aso ife ni me pese me kai kakra say ebre wo mu a na etifia sem si gidie mutumi o see ampara onyankopon ye ma Israel ma won amon akoma mutie to ni si na nkamena reye amane manamo reye awetiri na metwe ahokyere ho ninku efri se mihunu obonifo yi a odie no onhunu owo mu aninyane na wo honam ho ahoden odasani hawdie onibi na so onyune won ho se onipa onyane won ho se enipa binum ohun chese yakase yeto aso na edo so pa o se obonefo de ohun ha ohun owo ni aha nipa ne ebi ntu no nti ade internet sa no osum nyame no how ni amane eto no enti ye kan ko eni me o se ampara na wode won gina de eho yetro nti afi de obehu nia ekosi aboneyefo no se kosi se me ko onyankopon verse 17 kosi se me ko onyankopon konkon bia mu ho na me hunu de atire yi ekowie won ampara wode won gina de eho yetro wode won hwefem ubu won pasa hwese wadane se amanfo sese yara ehu ama wawiesa on je see eto aso e ka niam bebre enti say ye hu tsu nyame so a eniam a nkwote se ne bia pese ye kono ba o Kristo ni me ultimate goal ni se Yesu Kristo obeso ma no ebra wo so ne man no oba be family na ko na hinim e ma no go well e ma me wasase so ba me go ni se buta bi wo ho ma me nyame be fama kostro job wanya ni sale na opene na fofo mpo ka sa ye ne mbone but onyankopon eyi ni hu adi train no o se ni odi man ni ma odi mo no mo ye feche ma no mo wasase so nyina bibi ohwie bi odi man mo ho na Paul kase se ye di enei how no to senia ye benya wo sra ye be hu se o how me kom krade ne sa onyankopon ye kan ma me hu amane ni bi ka ho ba enei nu ye nti ase ba ne ameka ni se muma ye nya gide wo nyame mu na enchenche e wona fi se ye ngu na se obetu ya se ye wu se obetu ya ni mu no so odo bi wo ho maya ye kwa kodi bo heaven na ye koso ayenti ase aye adwemu kesini na ye beti ase ne be hu se onyankopon ni amoye nyina enti ase wo yo me da say sister again what church mu pa ye we come back na fe ya baba hwe sa skeptical theism no say sene esitie pa den ye be kasa fa hu biu now ye nto so na ye nhwe ope hu fa hu die anu yie no the free will defense and also no first of all no mamen yenko Genesis chapter 2 16 and 17 na fi ansana yakasa hu Genesis chapter 2 16 and 17 Genesis chapter 2 16 and 17 na oshe onipa no se tro mu ha nnua nyina dibi na papa ne bone hu nimdie dua no de ni efrise da a obedie no wo na obewu okay amen yemfansi ya na menko the Hansen so the free will defense open fa hudie anu yie no sana ene sa kenkan semi e wo Genesis ye ntiase yesen me that's say babia ko na disuan ana say week ya disuan e ma yen no bone ehun sunsanso bone enoma edeba yeah ni abone ayeyen
ene bone ama ya dwen kra etimi atwe yan firi onyame nchen. Yeah. And there are so many questions to send ya na ye bise ye. Normal bebre wo ho behind the scenes. Job ebia ye ko heaven na ye share Job a na obeti asese se bon sam kra na ekobisa no Nyankopon question. Yes. Ema na to no. He never knew. We know by privilege of being written down. Yeah. Sa na yenso ya bra bomu so normal bebre sisi a we will never know until it is revealed in the end to us. Yes. And a question no eba say. Ni ntia on the way you use skeptical theists. But you won't grow from atheist. Na share ni money say the opposite of theist. Theist will be ojinya media. Yes. And atheist ni will be a onyinya media. Enti omo main argument do no a ubisa 100%. About 80% will use the fact to say you will nyame bi wo ho a you say oyo odo obo ade na owo compassion say na ye kan dia. Why is there so much evil? No, that question no. Na edabo ama kire yen say e normally bi wo ho a say o Christo ni for Seventh-day Adventists for that matter. Edu ba bi a wo ma wonsa so. In sincerity, e kire say ye ni ho answers. So wuntimi ma answer wuntimi because those questions no are eba no yenye ni nyina yentimi ma answer nipa no ntwusu so obegi atomu a opa ye ne den no matter your explanation no obeka no wakana kwa contradict ho because the nyame kan no ahwe obeka akohyem ni nyame nyoye no be ya akohyem etimi de free ho abesi so say in order for us to be able to understand evil no ayeka ho asem no a ese yehunu one defense no I say defense lawyer me kan say ade a etimi echechirimu a nyame adomo nam nasem so ene ne yinim so ade amaye that defense no ene what we call free will, the power of choice. Yes. Enti so obi bisa question no say ade na bone edo so bebre na onyame wonye ho hwea yenyi ano yenim. In fact yentimi nyini nyina no because I said me kan no why all this even happening to innocent people any one hour yitum kras wo yenyame ma no kra no esia ejeya ye kan ye chi ye yahye ekrofo a omo so kwa sorry any omo kwa sorry nyina it why that happens come to Genesis 2 now kan ho asem yeah say onyankopon ebo nipa se ni suban so enne nseso na ne yesu nyina akota nyina so ye odo God's love or the odo ene bo yen na odo betimi aye adwuma a yenhwe ne C.S. Lewis etwoye ewo ne ngoma bi a watu ne din mere Christianity or say free will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having. That's right. Then also say a world of automata, which means of creatures that worked like machines, would hardly be worth creating. Right. The happiness which God designs for his higher creatures is the happiness of being freely, voluntarily united to him and to each other. That's right. And for that, they must be free. Okay. Amen. Amen. It is C.S. Lewis, I can want to say, yes, onyankopon or the odo ne boy yen. Se odo nso betimi aye adwuma na ese say enipa no a ana de kro na wo do no ono so timi do back. Yeah. Because onyankopon's boy yen ti say automata creatures are yet say machines ye memi aso kre anka ye be ye den e na obi say question bi kra say wo obi o kra aginamwa obi nso e wo kraman for sunny for aye machine kraman bi dog bi say ye hu a otimi ye adwuma bi o ye dade no ye control no si ye bisa o say fa wo kraman no a emoja wo ni mu no ekosesa sa kraman no anka wo be kwa na wo be ka say da bi adentira e bi say owo oye okra moja
ewu ni mu na so sa kraman no se ukoto sa machine no anka won ton kraman aduane anka won tete fair engu ho ma won pra anka won nya yade ma won fa ne veterinary so still won pe adentia evi se odo wontimi nya that relationship no a if back within love no enu nti no say nyankopon boy yen se odo na for us to be able to love no we need free will and free will no and obi bisa say eni na adentia na nyankopon kura no o ma yen free will eni na nka odo bi ani ho eti the difference in say bone ekobaye when God gave us free will but free will be also comes with a test because untimi ma will be well free na only any means to choose if there is no choice there is no freedom and if there is no freedom there is no free will. That's right. Etina onyame choice or the man nipa no is not because of omudi aduaba no it's because omontie no kodi ene foforo echi eti boni abe we are seeing nyina ne ho evil na ye kan nyina no is because we chose not to listen to God. Eti mame for quotations we may can but paraphrasing them. Yeah. Something like Deuteronomy 7:12 and 13. Onyankopon ka kire Israel for no say mo baby amoko no say mutie me ne na mudi masem so na moye ne mepa baby amoko no mo no ma nyina be yeye. On the other hand mo antia calamity beba mo so but enye me ha eye mo na mo choose so. Joshua kodu asase ne so no in Joshua chapter 24, 14 and 15. Osi ye the more bedu asase su Nyankopon ni o de asase ni nyina ama mo. Se amorifo nyame no na mo bedi akiro. Yes. Se ne ebe abosoma wo ho da mo bedi akiro. Me ni me fie de e be suma awurade. E na o de tu ato se na so se mo antie awurade na se mo ye ne mo amopede a ene o hawa hodo a eba Misrim so no ebe den ebe ba mo so. And he said later on if the Israelites go into a hawa eba Misrim so no so eye nyame na ye ana ye hwanya eye wo mo a if say wo mo choose to go through that. Na answer na even evil beba obia so no onyame won ne yen ade biara mma onyankopon ri nye bibi Amos 3:7 he say we yi na di akire ne nko adifo ansa tibidi twato no sa ayiwe a ye kan calamity LADA ya isi Los Angeles in 1906 Ellen White wrote in testimonies for the church ya capture no e last day events or say enam evil California Chicago any Los Angeles obobo di yankasa 1906 yes ohunu se eja aba ebehye enkura kese no earthquakes ebeba obi antimi nso ano na yedi entia the evil unless they return of the condition to home but nobody listen obviously now kakro mbeka say mo that hallucinating woman yes but okay 1906 yes it has happened in 2025 yes exactly as she said it yes emirenti na man quote no direct no but okay if we want to know we will know yes it onyame if we na yeko no and say choices choices now sometimes no mama mfa we ntwato no yanye mistake sometimes obi wo ho a obedi nyame achi obedi nuane kama sugar kura woni bi obeye vegetarian obeye bibia kama enso bia obewie kura se wanya cancer no we be say eno nso then it goes back to the elder church no yes there are so many things we don't know. Yeah, behind the scenes nyame nko ani nim but ne odi amaye no de evil always comes with our choices okay eno na emfiri nyame. All right, okay, great. Madam I say yanto aso na fe yan sorry so love and evil odo ne boni yan kan bibi e Romans chapter 8 verse 18 na fe ya huri akan Revelation 21:3 and 4 no na yan hwe asama ewo asa nyito semi ewo mayen ene areshimu a ewo se yenya ewo onyankopon ne papai mu despite say evil atwa ye ho ahia yenhwe Romans chapter 8:18 na me buni se breyi mu amane yin nuru animonyama obeyi na didi amayen no amen amen good now if we Revelation 21:3 and 4 no so a yenhwe de oka no ho 21:3 ne say na metene kese bi firi ahwan mu a ese hwe onyankopon to madan wo nipa mu na obetina mu wo mu
na waye ne man. Yes. Na Onyankopɔn no ara ne wɔn betena. For ne se obepepa wɔn aniwa ase ne so nyinaa. Yes. Na wɔwɔ ni hɔ bio. Na awerɛhoɔ ne wɔsu ne yɛ biara ne hɔ bio. Efisɛ kane nneɛma na twam. Amen. Amen. Good. Same hwenyi to asem yo arehemu ben na ema in spite of say ye hu say evil Nyankopɔn yi but evil ne ye dasote bone ye dasote niema esei wo yabrabo mu arehemu ben ne ye wo Mia Bismarck edasi na so de me di free eda Hansen de ne so to aso aban say what happens say love and evil yeah ese Onyankopɔn do ye nti ana odi ye freedom man even say oni obakura wo ho na bibia wo hye ne so too much hu ni say onno no nti na bibia fato ho yes na waye na dwen mu aye ne kisi yeah yenso Onyankopɔn do ye nti no o ma ye free will no nti Ellen G. White e kan no ne woman Sabbath school no mu say I'm quoting you say the exercise of force is contrary to the principle of God's government. He desires only the service of love, and love cannot be commanded. Okay. Say, can be say, Onyankopɔn edo a wo ma ye ninti ana o ma ye free will. Na se kase obi do obi a untimi enye by force enye ehebia na odebe. It cannot be won by force authority. Only by love is love awakening. To know God is to love him. Enti ansane ye beti Onyankopɔn pa ase no. Se odoye no chance ye hu Onyankopɔn chance ye hwehwe no ne ye hu no afin so his character must be manifested in contrast to the character of Satan ebia na wo ye obunsam ne ma bi a eso wani ma wani eje hu ntino ye hu se obi bi ekoyi enso no eye contrary eye ene Onyankopɔn de ne enkope ebisi Onyankopɔn de enka odomu no ama free will beto anka se fa free will no ekoye ade a entine na so ade a eye de boyeni na numu no na oka se upon all no so no nam se ye de ho akofrofra bone ni ntine ye ne bone no obunsam no na eti asase isu ye ne eti asase isu de o ha ne amane ne de empire soda na empire so no wo hye yenkran enam romanfo ene Revelation no so na mumientie mi timubio ewo Roman 4 edie no wasi Romans chapter 8 verse 18 wasi na mibu no se brei mu amane yi nu animonyam a worebe yi no adie no amamu no okay se animonyam kese bi ewo ho ne yemfa ne se temporary ni de o ha no bebrebe ba wona nwe ho ni akoro from Ghana ade ya unua bi yare ade ya una na bi afrim ade o ha no de eye de ni ara ye beti ate ne si animonyam kese bi o ha Onyankopɔn ahyehye amaya enne ni ne no esa animonyam no esombosne ni a mene o etetene enne ya aye arehudie nkoa no ebi ana sa arehudie ne ebi ato enti wonam adi semu man so a etire aduonu ba kuntiche mu miensa ene enan no ase na meti ni kese bi firi ahinwa no mu se hwe Onyankopɔn tumadan wo nipa mu na obetena mu wo mu na waye ni man na Onyankopɔn no ala ni won betena sa Onyankopɔn ya oye odo no sa hawa ye na mu no ebre bi beba masa Onyankopɔn no ankasa ene ya betena na ne obo na ade won bibia ne won betena wa abofra kra ne papa won no umseni papa wo bibia nti se o peska o kone papa wo obi bebo no o kone papa ho bibia umseni papa wo na Onyankopɔn obo osoro ne asase no adofo no Onyankopɔn ebre bi beba ma woni ye abetena eni nti ni wase tie o odofo verse 4 no wase na obepipa won aniwa ni suo nyina o ha ne amane a hye ye nso no a ye twa ye ni ko ba bia enko no wase obepipa sa ye niwa ni suo no na sa eho no owuo ni hobio na areho ni osun ni ya biara ni hobio efrise kane ni oma na amene omienu ye fa mu no atiti nsem a ye tie no ye nipa bebredi ekomu anti na adifo ni nyina nso bisa se oh Lord how long no wase ebrebi beba amasa ni mani nyina etwa na ho na ebeti Onyankopɔn do no ankasase yo medase one last point Eda your take on this issue.
Say you share Bonia Sunswa in your Wasasiswa. Was a test I can last Romans 8:18 Revelation. Am I a nidaso? Yes. Sandy Danso, and I was a yin no, ye de eshe hun cry, ni jina, Emma Christo. If so, Name ne dono, o yina di abrebia at the mine. Then so, and I'm so am I, sir, the choice to make decisions, sometimes your decisions are you making, now a go contrary to what God expects from us. That's right. A cobanis are a dinsun so be a mine. Then so see you who say, ya from yes, I ban hoa, and it does someone or can actually say, or mindful for beba. A body and I say, crew for was yes, Yamayan. A honor or don pan or ye better see ye. If so, baby or do Sawa Hawa ye who a nemimono in a to be trapped. To be trapped. O soon Yaman who a to be trapped. And to Yamai ye rare and show Yamiasim no. Okay. Now, ye who say. Yes, ye biano, then you know a bit Matias. All right. Samri. Okay. Just when I may be and Yenny. The dear Wakacher and only said, and maybe bar a man who know to be true. You may say, you may say, Ada. And to me advice and Berman say, Yamma say, Bonina ban and free. Okay. The Moyena Rachel say, or see, or yen them dinner for my sanctuary service, no, or Ojina Copan, or Dimamino. Until be free Kunkum and answer because I know Tintin, no yefino. Yawa Quenya, but the fear is until when. Okay. Until Yamin, one day at a time. All right. Yamfa young woman, Yami, Nase, or betu your metium perfume. Yo, me that say. At the hands. See, you have to a crown and say, I don't for we still re-echo the fact to say, again, the 2 years is here in Nana, a binya and no a year. And so, Nija somewhere you need when Yamia say more a yen no cre. I didn't want to so on say, or this is CAD, you who like opaque, you who know ye. And so, baby Baba obey all the opaqueness, no, and Catani Muni in every hole, nay, who clear as crystal. Nature say, a Debbie bar, Romans 8:18, no, Yemi de pa, or saying, I say, and Nimunyamo no air ban. Yes. Ye the toto and less suffering, one tina po to me say, Emma, cry the bomb 100, the crab bonwa, near the Nidasua, when him send in Sabecano. Yes. And to me, and January. Yes. This is a bizarre questions, no, how long? So in Revelation 6, 6 in the count was no, Nasa, and still now ye yanu ya. We know for sure, say, a day is coming up when your men want Casabe and handkerchief. Apple pay any woman so. And there we will look back and say, or how I feel monocry. It doesn't compare what God has prepared for us. And only you need that so. The Yanya and the need that anu year. You was anu year when it does so say. It is not all gloom. Great. Me that say, Abusian for Madame was say, Ebia now so ubisa the question of how long. From so baby say how long? Nipa baby bisaye how long? Jeremiah bisaye how long? Job bisaye enkosi dabe nti won so from here baby aba from ne say obey to say 80s no. On do bisa how long no so nti say how long no ni answer dey and on some nyame. But what the difference e woman say upon how long na wo bisa no da so gina pintin say emre bi ba the revelation aka no ebebam ne romance aka no ebebam enti umpam free onyankopon gidie ho enti bisa how long no but still tragedie no mu because enche anu ye ebeba amame no me no yeda wase say ye no mo aye sa edition next week ye de toso enwotwe no e de ebebram onyankopon enhyiraw katwani na openi same ensanhyira so emaye Nyankopon ni abankese da wase e wadisua kunu a odi ama ye ne adofo nyina yesre wani diem se mai mu ahodin a yebetimi di agina ni ate wodo no ase na nsohwe biye ba yeso a ya mfano afane afa ye hu se de ni ada Nyankopon wodo no da so kra yi mu sira ye ne adofo nyina wadum ti amen.